ଏଇଟାରେ ଆମ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। तुमको एटा कहली कि तमर कोन हिसो एटा हेले न्यूमरेटर एटा हेले डिनोमिनेटर सब बेले तमर डिनोमिनेटर कोन हिसो डिवाइडेड और न्यूमरेटर हिसो तमर डिवाइड ठीक अछि डिवाइडेड हिसो 43 ठीक अछि डिविजन केते हिसो तमर 38 तुमको कोन कहली कि एटा हरण करी तो जे पर्यंत हमर कोन रिमाइंडर 0 नो आसी ठीक अछि तमर कोन a रो 0 अछि किंतु सेकंड रे कोन अछि एटा 2b हेइ अछि थर्ड क्वेश्चन कोन 3c हेइ अछि ଆଉ କୋଠା d ଏକା ହେଇ ଅଛି ଯଦି स्टेट 2b ଯଦି ଏତିକି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ b ର ଭ୍ୟାଲୁ କାढा ପାଇଁ କେତେ ହେବ 2/2 କାढ କେତେ ହେବ 1 ହେଇଯିବ 1 b ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 c ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 o ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 4 କେତେ ହେବ ତମର 4 3 7 ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ